Hello everyone, jotono no or kaham. Tini hai taisa nong ni baskango live video khaine yakaba video khaina bai phaiza. Pila no jotono ani kha kaham tei paikle hamjama jobani chibai ya farai ani joto Facebook ni bayap kiching song ani most highly appreciate friends, my colleagues, jotono nani hambai tini horzarawo kisi sa live video khaina bagai nongni baskango koekta points no tei share khaina ni bai live video jotono shiu ang thangnai just few minutes back ang kaisa post bo khaikya je 9 o'clock ang live video khaina ni live video khaina koekta points. Number 1 sini mia south of visit khaimani. Number 2 black day nije bui baksa onya party sanero. And number 3 agartala malik. Number 4 the present situations in leadership ro Tripurani leadership on the uncle the points agenda share khaine. So ani first agenda wabon tongnai mia sang south of visit khaimani sini takhuk sini Tiprasa bosongni sini boromulang takhuk monadon Tripura bini rabar bufang tanjak bubagra ni bisingtei yaka social media ni bisingtei kabangma jagao sungnukha. I hope baksa nor disturb no ani sunglass ni reflect is a blue color okabe kisa disappear ni tongo nugui tongo amu disturb nongja tong actually to kono kok kare sini taku monodon Tripura jebini rubber bagan tanjamni specially abunati yang briefly sanai sangmia thangka in the presence of our honorable CEM TTADC, in the presence of Khwai District President, Sipaijola District President YTF, West District President and General Secretary of YTF. They joto warrior shock TWF ni General Secretary TWF ni South ni District President and Honorable MDC Boronganang Devajit Tripura Boroni presence of take kabuma joto warriors Dononjoy Tripura sini YTF ni organizing secretary boroni presence of joto warriors ni genjo sang thang lagya si angabun tini kaya sanani mochungo salbon burung saw haisi tamsa sang saw salbon burung no YTF is not only a part of political parties. YTF kaisa dofani social organization and Tiprasa especially. Tiprasa is not a party, it's a movement. Mo kaisa choba haisi. Sung choba se fight khaitong. Tamni choba. Sini boronang barbar sanani muchungo mo kaisa choba. Sini borono yok samar nani bagai. Sini borono yok samar nani. O choba bubagrani bisinti chengzakha. So sungnuka kabangma thayono thangai jekuno sini borok sini Tiprasa rok Tiprajik rok jekuno khaija kangkai sungbongni samo baso haisi bongni logyo baso. So same wise like mia ni kahini bo omtino sung agini kono ka sanani as akai mahinsu because all the time it is being happening with the single community Tiprasa community by sung a problem ungo haisi. So abon banyang sanai sung kabangma jagaono sung nukha sini borok sob samay no discriminate khaijamani buibai sung satok pitok khaijamani abo sung nukha haisi. So now coming back to the point the any point ang sanani mujomo monodon Tripura bini rabar tanjaka almost like 300 bufang 300 ta bufang hai bini pura rabar bufang tanjaka tanjamani yagulo tamni bagai same ploto te kaisa 1G bosoni bo aro rabar tong kintu boroni tanjagya tannai borongkha agriculture and horticulture ni essay
bin bom something das Mr. Das but tamni bari tan kha abo intentionally abono tanja khani singwan sugo haisi why abo judin tumuno tanja khan ka tangi Tiprasa ni simi tanja na tamni bagai bongni dofani boroni ka tangi tanja ga sini dofani bor ka tamni bai tanja abono kaise very simple reason abono singkam oro sing clearly sithai je Tiprasa community no naye borok mo haike discriminate khai tongni sing srai srai nu khai si men sala and tini kaisa a jagao investigation yakaba reports mamani yagolo DM ni thani report mamani yagolo tinte srai srai kha je a land a jaga mo actually agriculture te horticulture ni jaga ya abo reserve land forest ni land piaba forest ni borok thang yawe agriculture ni borok thang aro tan kha o tan thini sabni ungkul go yaga tong ni sing tino bosrai sai samang ka je development committee ni dagi mumbai tini o tan jago haisi development committee sabatong sin honorable MDC singka development committee sabatong aboni list boro dini tabu singa list man yakun asingi tong so choba tong sinai south of thangai sing honorable CM in the presence of honorable CM bini presence sang sai kap kaje chobale ung sinai haisimo because almost siring tongjan ni kogia mohin siring tongjan ni koglia mo aboni bagai choba cheng sinai choba ung sinai haisi sing salburum burum no sing chini Tiprasa boss hongo each and every day kaise reason mamani bisingte sini borok satok pitok rape molest murder khaijagai tong pia sing siring ke tong haisi but YTF siring tongla sing tofani bagai Tiprasa ni bagai sing movement choba khai thanai je tong sakhaisi ishor kaitor suno o joror khan tofani bagai samung khainani bagai so sing kai khainai aboni bagai ang koinai sini joto entire Tiprasa no bahini muke bo khoroksa monodon triplania same wise me aro thang phaitini bo aro thang phamini bisingte singtaisa obo nukha potichori amchayo bahino sini kabang ma sin Tiprasa taku buku samboni rabar tanjakha kebo ba 400 bufang kebo 1000 bufang kebo 500 kebo 300 even patta ganang tadi ponjo boroni rabar bufang tanjakhaisi so it is very sad mo kubunya dukhu nangjani ko khaisi sitati khai tongo and je bongso je illegal migrants Bangladesh ni phai Tripura phaiga hanga 3-4 din bisingo Aadhaar card ration card botar id man thango tam justice tongmoni bagai and je ohani malik kusum chai thangnai chini thago dabura rachini simi tongoi phainai singtino discrimination khai tongo why kaisen reason sang thansa krei ni bagai tini jekuno boro Bangladesh ni phai Tripura biloniate sabrumte nini yang dolaite Kamalpurti hapai ke hangkai 3-4 din bising bongbe Aadhaar card ration card voter ID even Bangladesh ni phai boro tino jo citizenship nawi boro tini oroni representatives baksa ngui tong haisi en ubungja amu proof tini Tripura example kaisa second Bangladesh jagoi tong tini Tripura government of India sitati siangai ma tongo because of the vote bank politics aban bani sini bolbagra salbrum brum chirkhobai sai tongo thanchani chobo phaibidi thanchani lama phaidi haisi sini yarotai bisi jora kari kha actually sing jora tong sini tumuno sing o jorono sing yago nargi mani hangkangkai sini jora bela kesep sing nukha enough leader nukha sing enough leader mangkha but bubagra he leader sing mani yakho bubagra ni bisingtei se sing kaplai ungnai ba ungya abo nang saksak decision nakha hangkangkai nang saksak Tiprasa ngai nang Tiprasa wa nang decision nani nang o jagani malik nani nang o jagani jekunu nani abo nang saksak decision manana hesi sing national party kabang ma khaile kya paile kya hesi party ni bung pai kya sang ta mankha Tiprasa ni solution kichu krei bubagra phaiye sangna ekot sign khaikya abo tabu implement khaise kya tamni bagai because sing thancha krei ni bagai
आजाग गोबां मागा सुनाय दङ नेक्स्ट पॉइंट बीजेपी रक जे ब्लैक डे नि सामानि बीजेपी नि ब्लैक डे बर भुर पालाय आश्रम बारी वो मान की बात खाइजाक पुरो बरक चिनी तिप्रा मथन दुसी रे बरक जे ब्लैक डे खायो चिनी बरक न तिप्रा मथर बुई तो गई मान की बात खामिनि आबन बंबाय ब्लैक डे ठीक है नो प्रॉब्लम वेरी फाइन बुबाग्रा मोहनपुर 2021 एडिसी इलेक्शन से सिगां मोहनपुर एसडीएम चौबै सिलाइगुलि ककजागै सिनि बरक बुजाखा तकजाखा बखर फाटिर जाखा पाथर खितर जाखा आबुके ब्लैक डे दा सिन तिप्रासानि बागै आबुके ब्लैक डे दा तिनी बंगनि मान की बात थांगै बरक तिनी तिप्रा मतन सिलजावै बुनि साव आबुके बंबाय ब्लैक डे माने तिप्रासानासो बुकास नामै तंखायसिब्लाय सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल नीति चौबांगफुर पानी सागर सिनि बरंगना थैथानाय सिनि फायरमैन बिश्वजित देबरमा साल कथां इवन ताबु पंजाब सिनि जत तिप्रासानि याको आ वीडियो तंखायसि इंक्लूडिंग माई सेल्फ आनारा वीडियो तंखौ आई विटनेस तंगो पिनाकनाथ बथरमानी आपके सिन बाई ब्लैक डे दा तिप्रासा बथरजांमानी मंत्रीलाल काइपिंग बथरजांमानी आपके ब्लैक डे दा 2020 पानी सागर बथर आपके सिन बाई ब्लैक डे दा तैबो कतर माधव बारी वो 2019 साल कथां तिया सरक सिलाइगुलि कमन आपके सिन बाई ब्लैक डे दा तामो साना नाय लुकुरनो इलेक्शन गाना खांकाय जॉइनिंग प्रोग्राम नाम बाय सिमिनो पाया हैसे आं आबने अपील खायने आनि तिप्रासा ताखुक तै बुखुक संना हैसे प्लीज सिसानानि जरा फाइक्या हैसे वन्स अपन अ टाइम जेफ्रो आसाम मेघालय जेफ्रो आसाम नि पादंफ्रो मिजोराम जेफ्रो आसाम नि पादंफ्रो मणिपुर जेफ्रो आसाम नि पादंफ्रो बरक बंग स्टेट नो सेफ एंड सिक्योरिटी खायने बागै खासि गारो जेंटिया हनलाया वै पार्टी नाहरिया वै संसिनी स्टेट से कतर हने बर afro फाइट खाय तिनी मेघालय स्टेट क्रिएट हो मणिपुर हो सत्र तिप्रासा का तामंखा संग दो आसक बसर से संलीदर का हमानिया ने बगै संतिनो अपरिस्थिति क्लाइजा आसक बसर से संलीदर का हमानिया सामने उनको हिमेशन सिनि दफा yok samana hini sing confusion लाइजा ताबु तो सिनी बसकांगा एमन जे लीडर का हमान का आबो सिनी अपकमिंग सिनी तै नेक्स्ट 20-25-30 इयर्स सिंग मान गलक ग्लाम हाई लीडर किनु ताबो जराव मान फुरक नों तामनि बगै लगिरि मे नि रीजन तामो ताबो सिंग कंफ्यूज नांग को हाइजा सिंग So this is something very ridiculous. Tiprasa boss on English. But some tansang mania, some tanza tong hanke, some bebon mano, some kono mania genius creation. Abo Agis Hamani tong I say. Emon din somoy finai. Nini nok bishing habai, Nini Bahanazek, Nini hik, Nini mafa, buzang nai, togzang nai. रेप खाइजनाय आफुताम साबनो जस्टिस हानाय न डू यू थिंक तिप्रासाव जस्टिस मानो होनाय नो फॉर मी आंले नो हाइसे मानिया बेवकूफ बुड्डुस नामै दं सना हाइसे अहाव पापेट ताबुके आलिसालि ने कायरो आमरा बांगाली नि खाइ तिनि आगरतला मालिकनि सावै तिनि बरक साकसां मालिक गसितों तीना गौरंग रुद्रपाल तेरे माँ ने साइन नहीं किया तेरा दादी ने साइन नहीं किया तिप्रास हमारा त्रिपुरा का एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन नहीं किया ये आप गूगल में जाके देखिए अभी भी जिंदा है गूगल को कौन बदल सकता है इतिहास को कौन बदल सकता है कोई भी नहीं ये पूरा हिंदुस्तान में पूरा इस दुनिया में पूरा वर्ल्ड में जानते हैं कि त्रिपुरा का मर्जर एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द महारानी ऑफ त्रिपुरा कांचन प्रभा देवी जी ने साइन किया था मर्जर ऑफ एग्रीमेंट कब किया था आपको याद भी है 9 सितंबर 1949 में साइन किया था
आप इतिहास को जितना भी दबाने की कोशिश करो लेकिन दबा नहीं पाएगा। हमारा इतिहास जिंदा है, जिंदा था, जिंदा ही रहेगा। आपने बहन संसार नायो हम है बरक साधारणतः बांग्लादेश नि फाई तिनी बरक मालिक को सी तंफायो तिनी बुबाग्रा मालिक को सी मतम चायांग खाबा। आपको इतना चर्बी क्यों लगा जब हमारे महाराज ने कहा कि अगरतला का मालिक मैं हूँ, कांचनपुर का मालिक मैं हूँ, तेलेमुरा का मालिक मैं हूँ। आपको इतना चर्बी क्यों लगा? क्योंकि आप बांग्लादेशी है। प्रूफ क्या है कि आपकी दाढ़ी ने साइन किया है? हमारा महारानी कंचनप्रभा देवी ने साइन किया, ये आप भी जानते हैं और आप इतिहास को बदलना चाहते हैं। यही आपका सोच है। हम तिपरासा है, हम वो 1980 का तिपरासा नहीं जो अनपढ़ गवाह है। अभी का तिपरासा वेल एजुकेटेड है। वी नो आवर हिस्ट्री। आप लोगों ने हमारा हिस्ट्री के दबा दबा के हमारा पूरा इतिहास को पूरा छीन के आप लोग हमको गुलामी रखना चाहते हैं। यही आपका सोच है। लेकिन ये कभी भी मत सोचना कि तिपरासा आने वाले दिनों में आपका गुलामी रहेगा। ये कभी भी मत सोचना। हमने अपना माइंड मेकअप किया है। जब तक हमारा सांस है हम महाराजा के साथ रह के हम अपने हक को छीन के लेकर आएगा। ये हमारा वादा है। ये तिपरासा का वादा है। We have waste जों गोबां मा समय जों नष्ट खालामगासिनो। अगरतला या त्रिपुरानी मालिक से बुबाग्रा, त्रिपुरानी मालिक से तिपरासा है से और सोच और वानसुम से बखरो तीली है से संग मालिक तो नहीं। और जो किराएदार कभी भी मालिक नहीं बन सकता। अब जितना भी कोशिश करो समय आएगा, अच्छे दिन आने वाला है। अब लिख के रखो। हम आप लोगों को जरूर दिखाएगा कि यहाँ का मालिक असली मालिक कौन है। तब शुरू से जोरानी पर नाचिंग जाखेसी। I'm going to my dear all friends across Facebook, across Tiprasa from Tripura. Nog thangai jokani khunjo sing blam thongnani nangkaisi. Na thongrongno sing khanaran nangkhatabo. Sini fight tamo oro. Sing sabe fight kaitong. Sing agreement instrument of accession sign khamani yagulo agreement khamani yagulo 15 October 1949 जों तिपरासा त्रिक drastically जों microscopic minority ting tong haisi फेबा ताबुकनि ओ सिचुएशन ओ ताबु गोबां लीडर तिपरासा लीडर नेशनल पार्टी खाइनै तंथजानाय दं जरा आनो साव आनि गोबां फ्रेंड्स दं नेशनल मीडिया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ओ खाइनै नेशनल पार्टी ओ खाइतंनाय दं बीजेपी ओ फाइलाब करै कगमा साया किछु करे र बखा तंथेपन खाइमा तंगनि साव इट्स ट्रू न कुबिको जों तिनि नरक मुइतु नारक दे दिन नंग सावना बस कांनि एडिशन निर्वाचन न साबनो बुद रियाबो जों नंग बुद अपील खाइनानि थांगे हैसि तिपरासा साबनो बुद नाय आंखा खायो न जतन वान सुकजों न माइंड मेकअप खाइजा तुमुनो सीपीएम पावर ऑफ हाइकां कांकाय मेलाटमा द चाबिंग नाय कांग्रेस पावर ऑफ हाइकां कांकाय पोस्ट ऑफिस चमिनो चाबिंग नाय बीजेपी पावर ऑफ हाइकां कांकाय कृष्णनगर चाबिंग नाय तिपरा मथन यागो पावर ऑफ हाइकां सामनि यागो चाबी निनियानि यागो नाय तिपरासानि यागो नाय हेसि बुबाग्रानि यागो सिमिया तिपरासानि यागो चाबिंग नाय आबुनर वान सुकदि और चाबिनो जों 2028 बो जों हमनो प्लान खाया नांनाय वी हैव जों बिग प्लान मा तंनाय सो दिस टाइम ताबुक जों most probably tay 15 to 20 years ang je wan suman
15 to 20 years in bisingo Tiprasa rok anyhow by any means by hook and by crook sing sini goal no sing achieve khaina nang haisi bubagra bo boy sing zakha have some pity bubagra khairok di bini umor 47 48 years ngi tonga tagbo sikla makai je ko sini generation kamai thanai bubagra haibade leaders sini tomono sini samai bahas kari hangkai among lai nisa na Suraj Debbarma sini jaga na Tiprasa ne sini jagla sang same sini mong sang man pinai tribal upojati jonojati bonobasi taisa sang a sini mong tu phaijan taisa a history no tu phaijan haisi tabu bubagra tongai sang Tiprasa ne chiri khok samani a situation taisa phainai tara to tribal tara to bonobasi tara to jonojati suno confuse khaine haisi so aboni bagai we must think wisely sang kaham ke wanchu te tabu zora phai kya zora phai sok pai sukka ti pramo thangaya the indigenous people of Tripura the son of the soil hanai wanchu ge sang tabu baskango samma khai dai ti prasani daikto no sang palon ma khai tabu sang aboni bagai tam ke sang palon khaine gabang ma borok tong haji sini borok tabu confused tong nai ke ba reka matangani bagai ke ba nok manani bagai ke ba nini 25,000 मुख्यमंत्री ni scheme nanani bagai are bhai takhuk bukhuk nini dam 25,000 da wak masani dam se kriabo wak sano sang 8,000 roi phali rok 40 35-40,000 mano haji nang 25,000 nang 3 dofa phaljagai tongnai haida toilet kaisa mai ni bagai bo sang aron khapung lai ni haida sang agi kirimani tong haji CPM khaya gang kai rega matangya nok mania toilet mania bora burchik bata mania CPM tabuk 2018 chimi kamai thangmani yaglo sabo rega matangya matongkha sabo nok mania man tongkha aboni ni man thai ni man thni ke segi meya but sungno amkini sikiri jagai suno sikirwai a technique tlangai tong haisi jefru Tiprasa power of hand am hai nok ro kichu ya haisi am hai nok no nang nana samusung la haisi so abani baino sung o jorabo sini leader shonor sung bahut aga ke sung nukha BJP tongne munukha Congress tongne munukha IPF ti tongne munukha CPM tongne munukha jotis to nukha isi tai nana nanglia siri borom ganang da David Murasing diliwa himi thangpuru jo to Tiprasa leader invite rakha phaidi Tiprasa ni chobawo phaidi Tiprasa ni man thai sokte kaisa platform basalen pia bongni egos boni attitude sang khana kable sini congress ni kabang mas hanai bororo tamsa nang to kaisa political background ni borong na ble angaro thangai man yani saw naro joton nu khana jonton montro kaisa Tiprama tha YTF ti Dublin flag atong Indian flag no represent khai sang aro choba khai haisi and aza thanai rong no kebono rang jagya joton janjane nong ni rang puisa no khibi wei rabar rawei scrap halai thanglai haisi Tiprasa ni chobawo bobagra thangma se bor ego it means nang Tiprasa ni aro nang logiri mania tini kabang mas sungai tong CPM ni bor Tiprasa ekota mangkha Congress ni bor sung Tiprasa ni ekota mangkha ha no Tiprasa ekar no asik se hamza go hangkai assembly wonor boto MLA tongle no kisa question raise khajita sung to BJP government by sign khayable abo sung to government of India by sign khayo I would like to request honorable MLA Suraj Debbarma जी आपने बहुत बार पूछ चुका है हमारा तिप्रसा एकड़ के लिए क्या हो गया तिप्रसा एकड़ कह के लोगों को उल्लू बना दिया तिप्रामा था बुबागरा ने अगर आप इतने चाहते हो तिप्रसा एकड़ इम्प्लीमेंट हो जाए तिप्रा में तो आप थोड़ा असेंबली में बात करो ना रेस करो ना क्वेश्चन रेस क्यों नहीं किया
जितेंद्र चौधरी भी बोलते हैं। जितेंद्र चौधरी आप तो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसका मतलब आप सिर्फ सीपीएम का एलओपी नहीं है, आप तो पूरा त्रिपुरा का एलओपी है। आप पूछिए ना तिपरासा एकॉर्ड का क्या हुआ। आप जो गला फर के मीडिया के सामने आके जो पूछ रहा है कि तिपरासा एकॉर्ड को अभी एक कोला पाता जैसा हो गया। आप पूछिए, आपका हक है, आपका दायित्व है। हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइन संग ही साइन हुआ था ना, बीजेपी सरकार की होने के नाते हमने साइन नहीं किया। वी रिप्रेजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। आप लोग जितना भी पॉलिटिक्स खेलने के लिए कोशिश करो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तिपरासा समझ चुके हैं किसके साथ रहे कि हमारा हक को हम ले सकते हैं। वी नो, हमको जितने भी गुमराह करने के लिए कोशिश करो आप लोग, लेकिन नहीं हो पाएगा। 25 साल तक तिपरासा ने सीपीएम को मौका दिया है। 25 साल तक तिपरासा ने सीपीएम के साथ रह के उनको पावर में बिठाया। जब तिपरासा साथ नहीं दिया तो क्या हो गया, अभी परिस्थिति क्या हो गया सीपीएम का, पूरा गिर गया ना सरकार। जब महाराजा कांग्रेस के प्रेसिडेंट में था, कांग्रेस को कितना परसेंट वोट मिला है? 30% मिला है। जब महाराजा कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट छोड़ के तिपरासा के लिए, दफा के लिए, अपने लोगों के लिए फाइट करना शुरू हुआ, अभी कांग्रेस का वोट परसेंटेज कितना है आप सोचिए। तिपरासा इतना बुद्धू नहीं है, इतना उल्लू नहीं है। अभी हम समझ चुके हैं कौन तिपरासा के लिए बात करते हैं। वी नो हु इज आवर लीडर and who is our mentor and who is our hero. He doesn't need us to realize that you are our leader. Awon banyak sana ni muncul haisi. Taklai tamo 2026 edisi election gana. Jotono tabok moidana khorja. No problem. चलो अपने आप करने दीजिए, जो भी करना है, जो उखड़ना है उखड़ने दीजिए। लेकिन तिपरासा ने माइंड मेकअप कर लिया है। ट्रिंग फेस्टिवल हंकांकाय जो तो नेशनल पार्टी लीडर नुक्स नहीं नरो। अवन पैके 2028 आं एडवांस न साइड है 2025 को 25 सेप्टेम्बर ट्रिंगो हंकाय नेशनल पार्टी गोबांमा अजे नुकजाय रक आसो बिसि बसने ट्रिंग नुकजाय रक ट्रिंग नुकजाक बासिनाय कांगाय ट्रिंग नुखांका तिपरासा होय तो हांका से बुटमा नांनाय हेसि बसर बुबाग्रान ट्रिंग नुगिया तंखा 2021 से जों पावर अफ आबन से सिगानो बुबाग्रा ट्रिंग एवरी ईयर ट्रिंग पालु ट्रिंग इंखा मसिनी सिरि सिटिनि सिमिचिनि लाइ बुमान होते स्नामजा सिनि बुबाग्रा रक सिनि बुबाग्रा जुजारो फानि आमालनि सिनि जों पालाय फैसि ट्रिंग समय ताल संथाय सान नांलिया स्टेट गवर्नमेंट आसो हमजागो हंगांकाय ट्रिंग नो हॉलिडे रनाबा ताबु तिपरासानि सेंटिमेंट तामनि नायतं महाराजा वीर विक्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरतला खाइरेका आबो बरनि आमल खाइका थैंक यू वेरी मच आई ट्रूली रेस्पेक्ट थैंक यू वेरी 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 मच महाराजा वीर विक्रम नि आचाइमा सलो नरक हॉलिडे का थैंक यू वेरी मच बेलाnya हामबाय रिसिन रिकल्पया फियामा ओ चोबा 1968 नि सिनि चेंगे फे टीएसएफ नि मूवमेंट बिसिंतुई आसो तिपरासा हामजागो हंकांकाय तिपरासा जल कामान कगजागै तंखा तै बाय कामान कगजाखा लाठी चार्ज जाखा रोमान स्क्रिप्ट नि नतै रोमान स्क्रिप्ट बोरि रिसिदि तामनि बे सेंट्रल गवर्नमेंट नासिंगे ए शिड्यूल दानानै ए लैंग्वेज ए शिड्यूल दानानै तांगासनो प्रॉब्लम खाइतंबा तिपरासा एकॉर्ड almost like 18-19 months 2nd March was the signing money tamangkha kamazak samne bai kamazak bubagra srai delhi wo jontor mantra kok saka noro ang dunu pogono ate se remind khamini kokse zepro TTADC 6 schedule sana puru congress ni amalo o jaga ni tripura ni congress central of congress tongpuru rokto dibo edisi dibana osuk botyachar sabano जों 6 schedule मानखा
Tiprasa ni thanchani bisingte TUJS ni thanchani bisingte tabuk same thing Tiprasa ekor natui oroni no tabuk Asuk Bhattacharya kabang ma tongni bubak rasamani amondno kaham ke buji di haisi o Asuk Bhattacharya sabo tongo tabuk jefru manting tongfru hangke oroni Tiprasa rono bank khlai dili ro horo haisi tongo oro baksa bank jagnai robo bongni yasi pa ko na yasi yagra pa ko yagra thai ro debra pa ko jane tak bam leader kabang ma tong BJP wo we know CPM ni amala to sin rada babu song to melarmat bongni Delhi haisi kuno dinafan khnaya kuno na CPM rok Delhi wo rada babung thang sin Ranjit babung thang borok Delhi wo thangai nini home minister in prime minister malai mani karon bongni Delhi hangke melarmat hangke borabu Delhi nungma sunung khaisi mongni bagai hangke so abono sung tabu sinani jora faikya sung sika haisi mia hani dino notice festival ngi tong tak Singapore ti redi sini bisingtei sini kabangma sini bororo parmitariam borkung rangkhol kabangma cultural troops bobagra bini self pocket ni rangtlangai a jaga Tiprasa ni tradition Tiprasa ni masamung culture no show khaitong haisi London thangai aro sin borok sini culture no sung aro perform khai phurmani afro bobagra hanjago London guri tong yo edition rang chabai nora khai goribia nang hai Jitendra Chaudhary hai goribia 25 ta bosor Tiprasa ni bokron thok ye aro nang tabu nutun poliwo arang nei je nox namai tong a Tiprasa ni rangbai sanai a Tiprasa ni rangbai rajbari islam jagya ni nang hai gorib ni tawan sudi bubagra no Tiprasa na thoko gei Tiprasa ni bokrok tok gei MP ingkha minister ingkha tabu elu pingkha tamo khaimanga tamo tong nini again coming back to the flashback 2012 oro biliton bothajamani CPM ni amalo tamungkha accident ngun thiyon saja kana bla rada soran bai IPF tiro rally khaikya Agartala wa 2016 wa 23 August helmet bokrok party usta lathi reja kana bla tamungkha a shikha no tabu no Tiprasa ruitong haisi a shikha no 2018 mano haisi never ever think back Tiprasa rok nong notaisa CPM no Tripura haste power tu bananta wan sudi agi noro 25 ta bosor sarkar khamani ya golo kasara gebungi tesa noro sarkar khakya tabuk tai manan henta wan sudi hesi enough is enough jotisto naikya abani bagai sung tabuk sinani dorkar sinani belai ke dorkar Tiprasa ko town bai ka saitong sunglai ble debate asuna ready tong haisi nong na choto moto leader bai jara sungnai rong bai no haisi Jitendra Chaudhary debate asunai ready tong Suraj Debbarma debate asunai ready tong haisi bobagra jefro Agartala ka malik in sapro hangkai even BJP ni Sudhanshu Das मंत्री बाबू पॉइंट नांगजा खाइसी बुबाग्रा तम साखा हमरा बंगाली ने हमको चोट पहुंचाया है हम हमरा बंगाली अगर आप हमरा बंगाली होता तो आप जरूर पहुंच नंग बुखाव दुखो नांग नहीं छवाई आपका चोट पहुंचेगा इसका मतलब संता मानसुने रो सुधांशु दास है मंत्री दारो सपोर्ट खाइतों ना कि BJP नि तेबो मंत्री और उनको लोग तेबो तोंग है वानसुक थाइतोंगो अनेक वानसुक थाइतोंगो हाइसे बंग फंडिंग सब खाय जेफोरा हमरा बांगाली द्र Agartala मालिक के अनि सापुर हके मासा एक एफआईआर खाया एक जन बरक साया बुबाग्रा जेफोर साका Agartala मालिक के आफुर के CPM हलिया के BJP हलिया के कांग्रेस हलिया जतनो बुखा दुखो नांगजागै पेपला बाइख्या हाइसे
khermuk hakoni pepla baikya amono sung belai ke wansuk thai tongwa haisi this message or message sung gali gali para para amchai sung share khainani dorkar BJP khaine pang tongthung ang khayo poito tongo sung kaplaing nai salsa kubuni bisingti sung nai haisi sini wansung mung sini frung mung se thikna nang nai bubagrani simin dak toya Tiprasa na thanja khainani babu nung as a warriors Debbarma thani YTF ni TW leader ngin tong hangkang kai bubagrani true warriors tong kai para amchai thangai gali thangai bazar sobo thangai sung okok mapir nai sung srai sija khaisi bubagra abon Tripura ka malik Agartala ka malik ni Jaipur sapru hangke jotono egos nangjo ka jotono bakhau thuksa nangjo ba khaisi amara bangli sapur 5 दिन जोते पूरा साइलेंट के वो कोनो साने करे asas borok sautawa amra bangali ro bubagra sini maharaj 1980 soni jangana ta se tumna nayun chau danga sab sristi khaya nai sab sakang division ni koksa त्रिपुरा का मालिक बंगाली कैसे हो पाएगा आप लोग तो शरणार्थी है इसलिए आप लोग को हम इलीगल माइग्रेंट की तरह देखते हैं सब बंगाली ने सब बंगाली ने इलीगल माइग्रेंट वो भी नहीं है लेकिन जो कुछ लोग जो गौरंग रुद्रपाल जैसा लोग जो कम्युनल टेंस लेना चाहते हैं हमारे राज्य में आप सोचिए उन लोगों को हम लोग हमारा हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं आपका हक छीन के हम नहीं लड़ते संग सिनी मान थानी बाई संग चौबा खायो बंगनी मान थे शेंगना बाई चौबा खाया we don't want to snatch out your rights we are fighting for our rights the rights for the indigenous people of Tripura इसमें हम communal क्यों होगा why we are all the time we are being pointed and noted as communal Jepro sini bubagra sini mantha shoktan be possible kasan communal tamni bagai abuni bagai chung sinani dorkar o jorangka sini bagai belai ke nangmani jorani bisingo sung bebang no khawinari ge hangkangkai a jora phaipro sungkun khamia sung jotono noksa nok ari sung samna pro bahaino sung jotono wati phaina pro hangkai jani bera khalayo wati nobar phaida bera khawja biang no sung bera khalaya kulai sung amro biang khayo haji aboni bagai sung jora tongsni biang ma khaine jorani bisino sung kunman khaya hangkai sung kun maya hasi so abonani final tani appeal tongnai ani joto khakaham Tiprasa takukte bukuk soni thani noro sung belanya sinani dorkar sung sabai fight khaitong sabai choba khaimani bisingti sin koplang as jote ani bishas tongo choba ma khainai bubagrano logi marnai sini somai kaham phai tongo somai kaham ni bisingti sin koplai bongnai sung rule khaye sung sini je lai thangjak lai bumana sung tasa kathang samnai haisi norok jotono poito tongdi bakha log di bakha rag di bakha hama baratang di boisanok kobangma confuse khainai nang confuse tang di nang confuse ta khaijak di abase bakha ragnani sirma sirmai sing haisi boi baksa tabu salai tongleu kobangma खाइकेब्ले Debbarma थाबाते बस खालेसिने 2021 सिमगे बिको कुनफान मान्या ब्लेन छौ मानानि बगै तावान छुगदि गलांगै थांनानि नि दफानि बगै आबसनि सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट नंनाय हैसि महात्मा गांधी ब जुग अ हावो गथां तंगै थानानि बै ब फ्रीडम फाइटर हनजाया भगत सिंह ब हाइनो इंडियाना सासन खाइनानि बगै इंडियाना फ्रीडम नंनि बगै बतंगै थांनानि बागैया
aboni bagai singbo dedicated leadership ma ngai nang tabung simi khaikan kangkai nang nini dofano klang thangmamani nini bumung wall of famous sije pano kaito ni thani nang sijangnai nin dofo sijangnai dofano no muitu narnai hesi abon bayang koi please we need to be together sang thansa mangnai thansa ni bising tising keplaing gai sini dofano phiornai jotono na hambai jotono hor kaham jotono kaham kereng tongnani ingthung jotono sakam tongnani ingthung Tiprasa dafa aiglok thung bobagra aiglok thung Tiprasa daktino keplaing thung hasi hambai